Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Shalom. Salama alo minggu kombongan salok na puang matua. Salama asitamu malik tante banua kabusungan na puang. Mai komi tarapa solanasang ta pamula tu kapeno bantah. Mintuna kamal abiran lulangan puang talu sang buah banang. Tumangka ungkombong langi lino tasik sia ulabak sia umpakarakai sakka sayana. Atau totemo siulu solanasang nalambi omat tunna latanai unanungi tudionya pak kamasian nap sia pak kaboro na puang tu tontong payan lako kita la birakalan sa minggu lenduna takana sai kumua liu mamase tu puang usi solangki ulingkai katuanta apa yana diingaran tu penggauranta nenek bangki tu umpogau apa tang na pore puang yamato melo tatuku lan kapenom banta lako puang sia mengaku kumba kumua tomadosaki lan kapenom banta alo totemo panglisuanna pananunganta dipongo lan sang buku kada tunakua pemeloi tu kedomi sia penggaurami yamato mai komita bendan umpudi sangana puang unle penanian NJN nomor 2 aya misa selaku aya apa. Pangke itu sangana puang kape nombang lang te alo malabi halehehehe luhu ya halehehehe luhu ya halehehehe luhu ya nai komi solana sang ta ondo ani mama sena puakta halehehehe luhu ya halehehehe luhu ya halehehehe luhu ya peka puai tu ondota to pelanuki lante kombongan salo halehehehe luhu ya halehehe
Haleluya, haleluya. Kumbungan salo tu di Pakaboro. Tapatongan kumuaya tu pak tunduan talante kami nomban. Umputete sangan na puang. Tumangka umpada di langit solalino. Amin, amin. Salama lako kamu solanasang diomai mintu tomasalo. Kamatur-turuan sia kamarampasan diomai puang matua urondong komi solanasang. Sialula koduka kalemi. Suluk solanasang tu pada di Pakaboro lan puang. Ya kita ingaran ni tu katuanta. Latakan asai kumua nenek ki. Tu unteng kai kalau parentana puang. Umpogau uki tu apa tang situruk pak porayan na puang. Yakin apalan narai puang tu kasalanta. Mindara tu latang sanggang. Ya motomai komi. Situang kalantukan pena. Anta tuara mengaku dosa. Diolo malaabiina. Apa yake tatandai kumayan ta akui tumintu dosata. Ya tu puang matua maruru sia malambu. Laumpa adai mintu una kasalanta. Sia useroiki dio may mintu kakadakyanta. Inang manasa tumadosa siya to kasalankan. Pagari siya kamasekan o puang. Kumbungan salo laku kamu solanasang tutuara lan kapenasanan. Di pamanasa sule tu kada kamasokanan diomay puang matua. Mindara tu kapenomban susi kamu. Tumpagari kakadakian sia umpabokoi kapatodo tintingan na. Mana torona pa. Tutang unnanan kasengkian na tontong say lakona. Sangadin na umpopaiman kamasokanan. Manasa puang laung kamasay poleki. Saya mo laulului tumintu kakadakyanta. Manasa lamitibe tumintu kasalangki rokko Tasik Mandalan. Na
Ketakui mitu dosa tadiola na puang. May kami tatarima itu kada peturo katuan baaru. Berangimi te peturo na katuan baaru. Totemo pokadai telah komintu na to Yehuda siala komintu tolan Yerusalem. Kumua Indesia tu kadan na puang na kuah. Manasa ku parandanan mo tu kasanggangan lako kalemi. Saku tanga mo tulami po sanggangan na. Yamo to pada mengkatoba komi. Dio may lalan kadakemi. Siapa meloi tu kedomi. Siapa enggaurami. Lata pakendek tu bainan Pak Pudian. Lah di bahasa si Sonda, lamai Pak Pudian pasala misa, ayah misa saya lako ayah anan. Pak Pudian pasala misa, ayah misa saya lako ayah anan. Mau pak tu totang untamai bisaranna totang meka aluk. Siatang unola lalanna to kadake gau. Siatang tongkon lan kombongan na to pa bese, sangadina yatu kasendian na lan manna sukaran alukna puang. Sia undanung sukaran alukna kiallo kebongi. Belana sang tintia kayu, di tanan dioto oran dan lalan wai. Tumembua kenalambi miatuna. Siatang malayu tu daunna, Sia mintu tuang ngapogau pabu tuan ni kameluan. yatu totang meka aluk, tang ten ya agan na to. Yamo banang na to anatang untanan ni totang mekaluk umpenoloy. Kombong kalua sia tu to kadake gau. Tang matanan duka umpenoloy timbu malambe na to malambu. Belana tandai puang tulalan na to malambu. Apa ya tu lalan na to tang mekaluk maapalulako kasanggangan. Amin. Mau patungan tu mintu na to usorang katuan na lako puang. To yang dumay mintu tugaw kadake. Masaga madosa pabese. Sangadin na Allah mengimpang ke puang. Ya tumi tuto malambu susi kayu jotaran dan lalan wai. Tumembu tang balayu lendang bang badale mengkarang katuan nana penuhi Pak Pudian. Ya tututang meka aluk susito tak piana sarombonan angin. Tang natana kunti ngayo dukungan. Tong ya lasandang sailako. Ya tuto malambu na panunduk puang. May komita pasaka itu kadan na puang latabasa. Tapasaka duka itu penanta katuanta
laun tarima malambu ite kadan na puang tula mendadi pelesian na katuanta lante kulla tapatu dolo la tabasa siala tanannung may komi tapatu utun itu penanta lako puang matua tamas sambayang kurre sumanga ana tiallo malaabi mitaduangkan upuang matua mi panundu umarampa mo kan ulnolay tu sang bongi kinanayong pelayuan ni te batang kali malamaki maadin kan mianta dio may toongan banuangki pantan-pantan kirampo tuara lante banua kabusungammi pinombay komi di kwa kamu opuang lampanundu ukan sitaru una uling kay ti allo katuan misorongan kan yamoto pasaki tu penangki untari mamarampa ite kada balo la dinannung sala di paapiambaran lako kami solanasang bendan mo temetaumi tonang kami toding rongko laum parampo duka rongko unolay kadami allo totemo panundukan solanasang kiparampo melo itu kadami mendadi baagi lako kami solanasang lan uling kay tekatuan mak kadamo komi puang sadiamo kan mak perangi lan Yesu Kristu kimas sambayang amin. Kumbongan masalah anak puang yaitu Pak Pasanta lan Temilambi mangka dipilailan mai Yeremia pasal 10 karua ayat misa selako 10 misa Yeremia pasal 10 karua ayat misa selako 10 misa uluna Pak Pasanta yang menakwa Yeremia maranga toma tampa kurin Indonesia tu kada dia mepua lako Yeremia nakua kedeko amu male roko banwana toma tampa kurin na inde tokuni kadangko tu kadangku takala male mo roko banwana toma tampa kurin yato anna marasan unggaragai misa panggaraga dapat tampan kurin ya ke susina sali tu kurin na tampa susi itu biasa dari jona sang lemong losok piti lalimana toma tanpa kurin na tanpa pole omi dio mai to misa kurin senga susi itu nasanganna melo la nagaraga semi itu kadana puanga laku kaleku nakua ta era kakuma adi numpogoi laku kale mi susi te toma tanpa kurin yate to Israel kadana puang tongana susi losok piti lalimana to tumampa kurin susi duka mo komito lalimangku to Israel dan atur napisan angku paulai salunna tu misa bangsa sia misa kadatuan lan unurake siala usanggangi siala usabui apa ya kemen katoba mi diomai kakadakeana tu bangsa mangka ku paulai salu manasa laku penasan itu kasanggangan laku parampuan ni dan nopisan atuna angku paulai salunna tu misa bangsa sia misa kadatuan la umbangun ni sela umpondoki apa yake umpogoi apa kadake dia pentiroku anatai na perang itu gamarangku manasa ku penasan itu kameluan mangka ku pokada laku kamasenni totemo pokade tela komintu to Yehuda siala komintu to lan Yerusalem kumwa Indonesia tu kadan napuang nakwa manasa ku parandan mo tu kasanggangan lako kalemi sakutanga mo tu labi posanggangna ya moto pada mengkatoba komi dio melalang kakade kemi siapa mele tu kedomi siapa ngorami amin. Taruna Pak Pasanta yang tulamai surana Rasul Paulus lako Filemon salam misa
ayat misa selako 20 misa. Kadana puang ia te surat lu dio mai Paulus misa to ditarungku belana Kristus Yesu sia lu dio mai Timotius si lu uta di parampo lako Filemon tu ki pakaboro sia sangayo kilan pengkarangan sia lako si lu ki Apfia sia lako Arkipus sangayo kakilan kapararian mempena sia lako kombongan lan banuammu narampoi morokomi pak kamasean sia kamarampasan dio mai puang matua ambeta sia dio mai puang Yesus Kristus tontong bang nama aku resumanga langan puangku angku saabu ko lan mintu pas sambanganku belanna kurangi tu dio napa kaboro musia dio kepatonganan mulako puang Yesus sia lako mintu to masallo masambayang na sangapoi upa tuka sidu sululuanta lan kapatonganan na umpamatoto kapaisanan dio na mintu apa melo tulan na kaleta dio na Kristu belan na lenduk paranungku sia masannangku belan na lenduk paranungku sia masanna penangku tu dio na pa kaborokmu belan namu pakatana tu penana to masallo silu ia moto moyangku bahani tongan tetelan Kristus uswako umpogoi tu sipatona apa diona pakaboro kupola abiran ni malaku lako kalemu te aku Paulus toma tua tu ditarungku to temo belanna Kristus Yesu kupalakuan lako kalemu tu anakku tu butung kudadian lan kaditarung kuangku ia moto Onesimus tu tae patun na lako kalemu pirambongi apa to temo kapuatongan ga ina lako kalemu sia lako duka kaleku ia mo kusua sule mati tu pak kamoyaku kusangari laku patorro kusisolan anna sondako umparakaina lante kadi tarungkunku belanna kare baka paranuan apa tak kumurai umpugau apa-apa ketai mu eloran ni dan butung di paruku tu penggauran melomu sangadinna kamasorokanmu belanna umbai ia dukamu patunna te anna disaraki dio mai kalemu lante satu kumua amu pasolei tontong saya lakona totemo taemo na susi kaunan sangadin na malaabi imo ia na kaunan susi mosiulu di pakaboro maondongan na lako kaleku tang di pokadap pisan mo tu ikona lalanna aagan tolino la diona kasih turusan lan puang ya moto ya ke musanga siulu na tarimai susi kaleku ya ke mangkami parui ko ba tu kaindanan ni lako kalemu bilang laku kaleku aku mo Paulus limangku kalena usura ite na aku mura umbayai da omo ko pokada ite yan nate tukumwa bilang laku bangami kalemu belan na kalemu mu poindan laku kaleku melo silu ke mu parongko na tete dio puang pakatana itu penangkulan Kristu tu belan na ku katapai tu kamengkaulanmu angku surasangko sia kuisan kumua la ondong patu mupogauna na yatu ku pokadana kampurandana tu kadana puang yume surat Filemon ta bendan haleluya.
kareba kaparanuan di parampola ko kaleta lante melambi to temo lante allo yate. Natunuran ni Lukas pasal 10 apa angka 25 saya lako 35. Nakuatu kada minda-minda unturu puang Yesu lanatarui. Pakalanden mi Buddha tau undi unturu Yesu. Namisaile nama kadalako tu tau nakua. Yake tolasai lako kaleku nata ena kabiri indo ambeena. Sia bainena sia anakna sia silu unamuane na baine. Ontong rika katuanna. Yato tau yato ta ena ma adinda di anak gurungku. Sia minda-minda tutang umbah milako kayu pia ata ana. Undi urundu una. Yato tahu yato tae nama adin minda dia nak gurungku. Belanda minda rokomi kamu. Kelaum bangun komi misa menara. Tanglau no oko rokomi kadolo. Unnagiagianni tulang gosoona. Kumua baatu lasiagi siai umangkai tupeng karangan yato. Kemudian na parandangan naman na mangka di parokko anna tang di bela mo undadunni tupeng karangan yato anna randuku tumintu tauntiroi untele-tele. Nakua na paranduk len mo te tau te umbangun menara na tae na belay undanunni tupeng karangan na. Baatu datumbara ke lasirari datu senga. Na tae nauno oko dolon timbang-timbangi. Kumaya ke sanga puloi saabunna. Lana tanan siaraka launeai tuwali sae urari ke 20 saabunna. Yake tangana tanan ni na suatu pesuan na dolo. Umpokada kasih temuan suuding membelapi tuwali. Susidu kamu toh minda-minda tutang umpasalai pena tumintu una apa dio kalena. Yamo ta enama adinda dia nak gurungku. Yatu sia inang misa apa melo apa yake mematamak kitu sia la dipatumba pole epi anna mapi ida sule. Tangaladen pagai ina lako padang siamoy di popangangku sangadinna nati bebang mo tahu minda-minda tu ketalinga nama perangi na perangi. Pada mo malambe na to tu kareba kaparanuan di perampala ko kita. Amin kadan na puang kurre sumanga puang. Salamak merampak lah kok kita solanasang. Apa kareba? Moyi nama Pak Adik penantalan pabelan na napastamu ki ipuang matua allo melambi batuanan na to kumua inang den bang tu kaparanuanan. Kadan na puang latanan nung lan allo yate di pongok lansang buku kada tu nakua. Pemelo itu kedomi siapa yang kau rami. Lan bahasa Indonesia nakwa perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Itu dari Yeremia pasal 18 ayat 11.
Tumatuan ko silu solanasang yanta tukku sangatu unnanungan ni te kamamasyan na puang matua tatarima allo kiallo lante katuan la bira kalante melambi ito temo nailoran ki sipulong sule lante banua kabusungan na tantu labu ututu kaparanuanan kapua lan penanta kumua inang tontong puang matua saladanan ki unolai te katuan ya mo pole ito di kuaan na tontong mapulu tu pasake na tatarima lan te katuan allo totemo ditambay ki solanasang unanungan ni siyang posamin ni tekadan na puang matua. Kumua lan tekatuan ta inang Buddha tu penggauran. Buddha tu kedo katuan ta. Tu tapogau. La melo raka la kadake raka. Tantu kita to tu nisan ni. Melo syaraka tu kedota kadake raka. Melo syaraka tu penggauran ta kadake raka. Taeke itulah si timbang. Apa nolai kadan na puang matua to temok lamai surah na Nabi Yeremia pasal sang pulo karua ang kamisa asala ko sang pulo misa tu tabasay na di kanasailan kuma yatu Yeremia nasua puang matua malelako to maatampakurin. Yate to maatampakurin yatu kurin na tampatangnya dia may basi apa litak. Tikara malem itu Yeremia. Anna pemarangatongan ni umba na kuate to maatampakurin. Atu yato nakabu tu Yeremia kumamarasan nung garagay misak kurin daw pak tampan na napemanta-manta Yeremia ya kesusin na salah tu kurin na tampa teto mak tampa kurin tikara meloy sule tu kurin ya to tantu bu tu pekutan alan penanta ma apa ina tangnya to ma tampa kurin bas itu di pokada apa to ma tampa kurin litak belanna yatu panganderan lantai pak basanta yatu to ma tampa kurin yang motu puang matua na yatu kurin ditampa di melitak yang motu kita mak rupa tahu ba atu yatu to Israel. Dipasang tinti tomak tampa kurin tu puang matua na yatu kurin marasan ditampa dia melitak yama tu Israel bak tu kita solanasang yatu litak madomi tesse keronnoi na yan na basi muy di pila apa kami lakuan tak na latese pasti pingo obangari tantu yan tananungan nito na di pas tendek-tendek katuan takuma oh ya pali itu kita mak rupa tahu dipasang tintik ini sak kurin litak tu marapoka bak tu tese apa tu lamenda di peladaran apa tu patun nalako kaleta kumua kita te susiki litak dioliman na puang matua yatu latapahang kumua yate katuan talingkai ba atu yatu pesiparanta pembuda tesse pembuda ti ipek siya kadake
marapo belanna to malam maki ponno ki dosa sia kasalan. Budak tu katang palambiranta, pa budak tahu tak emang ana murai unnaku itu kalena kuma budak tu katang palambiranna. Ya mo to nate ege bang tu tau ya to mai no ka leso jo mai misa inan. Belanna nakua o tak yaku salah na tu apa ku pana tak sak pugau. Lante katuannya te, yatu kita mak rupa tahu. Yatu pembuda dikabari, batu dikamali atau dirindukan dalam hidup ini. Yamu tu mai kaukoran, eanan. Pembuda ki tu umpangian misa kaleta sekatuanta. Pembudak itu umpangean to di poraimanna. Ya to tu buda-buda di pegaulan katuanta. Apa ya tu puang matua? Tu digente to mak tanpa kurin nina. Mui umba susi kadakena tu kita mak rupa tahu. Tontong ki nakamali puang matua. Tontong ki na pemeloi. Umba nakua na den sule lako lalan tunang kamu nabori la talingkai. Ya mo pole eto lante katuan tamu yung basusi kasalanta tontong bang tatarima tu mamasena puang matua. Nakua kadan na puang matua melambi oi senga oi. Tu dio na pa kamasena puang matua tatarima. Pa moi susi to melambi oi senga oi tu pak kabro ona mama sena puang matua tatarima pembuda ta eta pahang melo itu yarna to moi na pembuda tu puang matua ta en natibe ki dio mai olona sangadinna yatu puang matua umba nakwa na tampa melo itu si paata siapa penggauranta pa pembuda lante katuanta ta eta sadari tu yan na to ya mo pole to nolaite kada na parampo Yeremia lako kita totemo lata tandai tu aganta diolona puang matua kumuasusi ki losso oba atu litaka pitti tu tontong bang na tampa na baarui dikua denno upa anta tontong tang karirungan diolona puang matua unolai te katuanta apalan ayak sang pulo misa pak basanta nina lamai te Yeremia sang pulo karua matasakin dete nakua totemo pokadai te la komintu to Yehuda Yeremia tu disuam pokadai to sala komintu tolan Yerusalem kumua indesia tu kadan na puang matua manassa ku parandanan mo tu kasanggangan lako kalemi sia kutang mo tu lami posanggangan na kada melo tediong nalu ya mo to pada mingkatoba mo komi itu kalimat positif tetapi kalimat negatifnya adalah kalau mereka tidak bertobat itu yan na tak na mingkatoba manasa ya tu mengkatoba indete yamo te tu pangulun na pa nanungan tato temo mengkatoba ki berarti di pemeloi tu kedota siapa penggauranta ya disanga mengkatoba to di pemeloi sule tu penggauranta sia kedota berarti salah kedobang ki ite dio mai
Ya mo to tula di pemeloi. Anna yatu ukungan na puang matua. Tu kasanggangan. Tu marasa mo natanga. Tae na lantuk dadi. Pertobatan penting untuk kembali kepada Tuhan. Tomatuang ko silu solanasang dioliman na puang matua tunanay ponno pa akamase tontong bang natampa tu katuanta la sipaata la penanta la kedota tontong natampa puang matua na baarui allo kyallo batuanan na kuma tontong tu puang matuang bengki kesempatan bungaan nama penduan na dikuah tasule mengkatoba lako kalena apa yan nama pentalun namo indete matasak lako kita tu ayak sang pulamisa pak basanta nina na parandanan mo puang matua na pasadia mo puang matua tu kasanggangan tu lata tarima. Tongan kuma mama sialiu kaborok tu puang matua lako kita. Apa dendu ka anggen na. Yan na ditole-tole bang. Tu sipa tang na poray puang matua dipogau lan katuhanta. Na parandanan mo puang matua tu kasanggangan ladadi tama katuhanta. Kembali saya ingatkan kita sekalian, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ditambahi ki allo totemo umpemelo itu kedota siya pinggauranta lan kada na parampo to maapudi angka misa salakwang kanan nina inde to nanay to maapudi unnaday iki anta pilay tulalan katonganan kumuayanta to baran itu kasalanta tapi melo itu kedota siya pinggauranta lantai katuanta na kwato maapudi ya tulapayan lama lingkaki diolalan katonganan pikutana lako kita maaling katongan samer ki ika diolalan katonganan na kwato maapudi lan ang kamisa salako ang kadua pa abasan tanina mau pa tu totang untamay bisaran na totang mikaaluk siatang unnola lalanna to kada kegaw sangadin na yatu kasendian na lanman na sukaran aluk na puang kada yate umpamata ataki lako kita kumua kema adin na yatu tanan to takyallo siya minto apa di pogao apa di papayan la tontong siumpo apa tapilailan katuan tayah matupuang matua. Yan na dipilay tulalan na to kada kegaw tan tulalan ya to mebala ko kasanggangan apa yan na dipilay tu lalan to mekaaluk lalan ya to meba lako katuan marendeng lan Lukas batu kare baka perenuan Lukas pasal 10 apa nina angka 25 sala ko 35 umpama lesoy batu umpama tasak kilako kita tu tanan tona to mela aka lako pang Yesu ayat 20 nanan ku tole ku basa na matasak lako kita yake tolasay lako kaleku na ta nakabiri indo ambe na siya bainena siya anak na siya silu na muane na baine ondong rika katuan na yato tau yato ta enama adinda dia naggurung ko komitmen yang radikal minda-minda to say lako puang Yesus harus menanggalkan
semua yang terpenting dalam hidup ini, semua yang utama selama ini. Minda baranin tampi ambe indona, monena bainena, anakna. Tentu masuli-suli di poga utopako, yamo syarat mengikut Yesus. Rela meninggalkan yang terpenting dan terutama dalam hidup ini dan mengutamakan Kristus dalam segala kenyataan hidup. Misa perubahan dadi lako Onesimus lan Pilemon nina aya pasala misa angka misa asal ko 20 misa tabasa. Itu sebuah kisah nyata jemaat Tuhan dari kehidupan Onesimus. Dulu dia meninggalkan tuannya, lalu pergi lari dari tuannya, tetapi ketemu Paulus di penjara. Onesimus adalah seorang budak. Dia melarikan diri, tetapi ketika berjumpa dengan Paulus di penjara, Paulus mengajari keteladanan yang baik. Nah, ini poin penting bagi kita. Yaitu kita toma patongan la mendadeki sura melo lakoto senga. Sura tu mak di lana bahasa to senga na mak di mengkilala melo. Suleh lakolalan katonganan. Susimoto tu Onesimus sitammo kareba kaparanuan lan pak tarungkuan nyamo tu na parampo Paulus lako kalena. Tibalik tu Onesimus dari seorang budak yang melarikan diri meninggalkan tuannya. Sekarang ketika Injil diberitakan kepadanya, ia berbalik 180 derajat kembali kepada tuannya. Lasusiki itu melo tatobaran itu mintu kedo kada kita lan mintu aagan dikuah na den tuoba aru untarima mamase pa akaboro na puang matua lan mintu agan katuanta. Suluk solanasang totemo melo tamekutana lako kaleta untiro penggauranta bunga anatu lata pekutanan bayi dentu kedo kadaketa lako tosenga tu paralula di pemeloi totemo tunna sabai napakilala ki kadan na puang matua bayi dentau di kabiri. Moy nakabiri ke itaw di pa kadaybang di pas sambayangan bang tanda na kumota kita takabiri maapenduan na yate tanan tota ta siara ka na pabiti penay to senga bayden ke itu untiron misabang kaleta ba atu tota poraiman na tu tatiruanan tapi meloidu ka ito sabayan na dem mapasisengaran lan tekatuan tadako orang pupuang Yesu na pasisengaran do kaki. Maapentalun na melo tayloran itu puang matua tama katuanta. Na pemelo itu kedota sia sipaata. Na pemelo itu penggauranta. Na mintu itu apa tapanaata na pomalabi sangan na puang matua. May komita upu ite pa nanunganta tarapa maanandung solanasang. Tomatuangku siya silu solanasang ta katonganan ba tu taminkan tekadan na puang kumua. Inang pembuda lan tekatuanta tu umpogaw apakadake dio pentirona puang matua. May komita metambal ako puang kuma o puang katuru-turui kan ni mi panunduk melo kan ni lante katuan yate tundui marampa akan kimaadin sule umpe meloi tu kedo kadakeki siya penggauran kadakeki angki tontong maupa siya salama. May komita pokada itu pas sambayang ta o ambe iki do suruga ta paranduk ki o ambe iki do suruga
kipalaku na dipakalah abi itu sangami, anna patalo tu parentami, anna dadi tu pak purayami lantelino susi daw suruga, bengkan itu silasan na kikande allo yate, siapa de itu salah budangki, susi kami umpagari salana to kasalalo ko kaleki, siada amiloran kan ni di roso, sangadin na rinding palakan, da narandan kan data bulituk, belana kamu tu nampui parenta, siya kapaan, siya kamalabiran, sahay lakona. Amin. Melota bendan solanasang, ta katunganan nilan penanta, siya ta paombo idio randan di pudukta, tapokada solanasang, te sanga 12 kada kapatunganan rasuli, ta paranduki. Ku patongan tu puang matua ambek makuasa, puang umpada di langit na lino. Siya tu Yesus Kristus anak tungga na tu puang ata. Tu kamatotoran na penamasalo. Natambuki siya nadadian ni Maria anak darah. Tumangkam perasahi pa di kapua. Pa parentana Pontius Pilatus. Dia ata mate na dipiliang tama parenta kamatian. Tonalo maapentalun tua sule jo may mintu una tomate. Kendek langan suruga. Unisung jo kanan na puang matua. Ambe makuasa. Nadaw may nanila sae. Umpaulay salunna. Lato tuo, lato mate. Kupatongan tu pena masalo. Kombongan masalo sa sangulele. Kasipulungan na to masalo. Kadipadian na kasalan. Katuan na sule batang kale. Na katuan sa hilakona. Amin. Paporayami pada dipa susina loso lan liman mi baru tanpaku berwasami tentang budaya diremena paporayami pada dipan antana puang pena ami tatuangku tersaini pada mangara tupuang Yesus. La usorongki penombalangan puang, untana bilang itu pak kamasian na puang, tutonton na papayan, lan alo katuanta. Yamoto taperang itu kada umpatu pemala tu di penomban, lamai pak pudian pasala misa, ayat misa selakwa ayat talu tunakua. Mau pak tu totang untamai bisaranna, totang meka aluk, siatang unola lalanna to kadake gau, siatang tongkon lan komonganna to pabese. Sangadina ya tu kasendianna lan mana sukaran alukna puang, sia unannung sukaran alukna kialo kebongi. Belana sang tinti ya kayu, ditanan dioto randan lalan wai. Tu membua kena lambi imiatunna, sia tang malayu tu donna, sia mintu tu maina poga una umpa utuan ni kameluan. Tapo penani tu NKB nomor 100 kasera pulana kasera, ayat misa selako ayat talu. Yang enggak namora kateku sorongan Kula popuangku Yesus Nang sundun pemalak na dogol gota Nyata yang laku bentuk yang gak na Dan namora kato mai to pusat Siapa dirang
yang gak namora kateku sorongan lunaku puangku Yesus. Ya dente naturan apa dengan anggota jemaat tama pengkarangan na puang lantai kombongan jemaat Biringkanaya. Yang mentoki peta adalah ko penatua Markus Rito na pandute lelang. Tabe lah tapa pas itu kak saya ngete untuk dana rutin pareba aru laku indo tasule ma nasui na mak din makar ulun na ambek jawaban ke di nasui teh 5 kilo oke tatawai 100 pisan lempa 100 pisan 100 penduan 100 pentalun. Ini siapa? Dana rutin. Tak minta-minta lama nasu. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Bisa apa? Lah di anu teh pemeliharaan, pengadaan AC. Tatawai. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Kurus semangat. Di benatu tu padan suara Ebenezer napu di puang.
May komita tuku umpakendek pangando talangan puang matua tama sambayang. Kitole tuara di olah malabi imi o puang matua unang ka kure sumanga aki belanna mamase komi yatu ka mamase amitang tiledung lamay katuangki payan lante allo yate mibengkan aturapa umpenombay ko milante banua kabusungammi kipakendek mo tu pak pudiangki saya te pak pudian naparampo tomatuang kisiluuki kelompok paduan suara Ebenezer opuang denau pak nakalo ipenammi tu kami nomban kipana atak lante atu yate. La abiraka na posende penammi tu pak pudiangki. Sia dio limammi. La membalik lako kaleki torro pasake. La abiraka tu kadammi nang kamo kita rima. Umpakai ngakan solanasang kumua. La sulekan meloi. Tuke dosya penggauranki. Tu nenek bali-bali parentami. Belanna kedo kadake siya penggauran tang nakalo penami mebala ko kasanggangan. Apa ya kesulekan mengkatoba. Inang tontong kan mitampa baaru. Una melo mite kadam milan penangki. Angki pomarampai ulalanan istaru unate katuan misorongan kan la abir kalante kulla kipatu doluanan kan opuang matua bengkan kamatotoran misya ongan nikan pani mama semi angki maadin posara meloy temai sara anak katuan tumipata ageran kan pantan-pantan lalan ongan banua mika masyangkan ni ladio too inan pengkarangan sialan kasipulungan lante kombongan susiduka to tu kasih temuan kisola padang ki makrupa tau lator ropas sakekan siya mintu tu kitang kipogau una lana pomalabi sangami kiporongko O puang matua kipas sambayangan ba atu pira-pira sang silurangki tumiben kamarampasan katuan nama adin untarima kamalamberan sunga lan allo yate la abirakalan te sang minggu kipas sambayangan yuen patola tandirerung kelompok talu habi septiati musin kelompok anan belana pangilorami allo yate maadin untarima kamalambiran sunga pasakelan katuan dalam pengkaranganna lan mintu aagan na panaata lami kampaya lobongnya opuang matua na tontong makarimman susiduka to tumaadin miben attu umpeng kilalay allo katidukunan na tamarampanan kapa pasakelan tananan dapo pasakelan mintu natang sila na pogauna na yatu tananan dapo ona maadin tero pasakil ako padang kimaarupa tau menda ditanda kasabiammi daw tay kuliin na padang susiduka to opuang kure sumanga pole paraya kipakendek si solate may tomatuang kisiluuki anak-anak ki tumaadin meben at nanay kendek itu pangkaan na nanay untarima pengkarangan nanay maleke dio may saki siya maadin unupuy kapiladaran na dio perguruan tinggi nang kadiwisuda ba tu pira-pira duka tomatuang kelante kombongan siluuki lami pasake tumintu una to opuang matua na maadin pakemeloy lan katuan na umbangun katuan misorongan ni siya
lana pake titanan saabi uling kay katuan do tekli ina padang angge katuan misorongan ni puang matuambe mamasilan seruga susiduka to lante katuan inang dentu baagi kinanai mau pa apa denduka tutetuk na katuang kinanai magasa ba tu pira-pira to matuangki tulan kamalaman batang kale lan agan kamagasan belanna rampo teme rammun di kale kipas sambayangan to matuangki Bapak Yohanes Toban didampi lan banop adampian Tajuddin bainena pendeta Manase Ibu Magdalena Restawati Dundu di dampilan Rumah Sakit Unhas Bapak Simon Datte di Otok Banua Bapak Simon Layuk dia duka Tok Banua bai den duka patotu to matuang ke silu ki anak-anak ke marasalan agan kamagasan belan naramun dikale kamu puang matua la sule unto dingi pasakemi na sule malapu male ke sundun na tonto duka mak kure sumanga susiduka totu nalambi ina pa adi tang pada pa adi diona kamatean ki pasambayangan tomatuangki Ibu Mike Badu, tomatuangki Bapak Bontong, tomatuangki Bapak Enos Palamba. Narampoin de pa adik katuan. Opuang matua belanna, mati tama ito napakaboro. Kamu mo kiporan nulang benni, kamaatanan pena. Pakilala siapa pakatana sundun. Belan nakitandai ko makamu mo to na tumintu na to ya mo to papayanan mi lago teme to matuangki na sule mangingaran kumwa yatu aagan kamatian inang ladadi lako batang di kaleki attu kiattu ya mo pole ito pabatta mi unting ayo itu pa adik katuan mirampoy opuang matua din no pa na sule ungkanasay kumua taerah mitampelen nilan agan niya to. Kure sumanga pole paraya puang kipakendek mati ola malabi imi. Belan na kirangan bilangan nate kasipulungan lante kombongan biring kanaya. Rampo te keluarga Marlinus Lindan. Mirau tama kelompo anan. Rampo te keluarga Gerard Antonini Duma. Mirau tama kelompo apa opuang pasake te kombongan mi nama adin titanan sa bila ko te keluarga baaru rampo tama te kombongan angki pada sitoy lima unang karani temai pa kamayan daw te kuli na padang umpati sambo itu kareba kaparanuan ya motola mi pake kan Kitontong titanan saabi lan mintu attu siya agan katuan. Kurre sumanga duka upuang matua bilanna. Pasakemi siya mamasemi nama adin te keluarga Prianto Tinting. Kelompok misa mi kamasei dadian bati. Labi pasake tuindo ma adin ma dadian bati pasule itu totona. Tenduka to anak pak kamasemi lami patulobo taranak ki pasake maurang kamban alobongi. Opuang matua kami tirampolan te kami nomban mitandai tu sukaan na siya agan nakatuangki. Panundu melokan lantian na nalo na laki nanay umpalingkay te katuan. Den no pak kisule marampa tuutun tamate banua kabusungam milan alo minggu lasae. Kitole menolo mati olo malabi imi. Kema adin untarima pasakemi kama masyami kema toto umpataru ite kalingkan katuan angge tuaki pasake bangsa negaraki pasake toma parentaki pasake ite mintu tanang kau nala katahanan lante kami nomban den no pak pada umpokararan itu sangami
Male umpatale ambon itu kareba kaparanuan lalan katuangki kiallo sia daute kuli ina padang. Saladanan mi katuang kiallo yate opuang tontong komi ungkamasaikan rinding pala akan solanasang mi tarimay sa pirangi sundunni te palakungki bela namin tuuna kiando umpotete Yesu Kristu juru salama aki puang pelak bakki ki mangando mati ola malabi imi. Amin. Rapat satu taperang itu kareba kombongan waktu penekanan warta hari Minggu tanggal 7 September 2025. Yang pertama yaitu ibadah PKBGT di rumah Bapak Daniel Lafran pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 dengan alamat di warta tertulis Bontoramba Lorong 11 yang harusnya Bontoramba Lorong 10. Kemudian yang kedua pada warta jemaat halaman 13, situ ada informasi anggota baru atas nama keluarga Gerard Antonini Duma di warta tertulis kelompok 4, yang sebenarnya kelompok 6. Jadi anggota baru kelompok 6, keluarga Gerard Antonini Duma. Yang ketiga, info dari Panitia Konferensi 5 PPGT Kelas Makassar Timur, bahwa Panitia Konferensi 5 PPGT Kelas Makassar Timur mengadakan pencairan dana dalam bentuk penjualan makanan pada semua jam ibadah. Dan sebagai informasi bagi kita bahwa Jemaat Beringkanaya akan menjadi tuan rumah Konferensi 5 PPGT Kelas Makassar Timur yang akan diadakan pada bulan Oktober. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang keempat, yaitu pertemuan bulanan PPGT Klasis Makassar Timur edisi September akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 di Jemaat Baji Marumpa. Ibadah dilaksanakan pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Kelompok yang akan mengkoordinir adalah PPGT kelompok 6. Dress code baju kerja orange PPGT. Demikian penekanan warta. Mintu Pak Pudian siaka di pangkeran langan puang matua belana mangkana Pak Kamasian tuatu lako kita tula dinai menomba kure sumanga lako Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung tu mangka umpatale tu kadana puang matua tama ala tangata solanasang. Kure sumanga tu karapasanta salama alo minggu salama ulingkai katuan lantai sang minggu ladi patulako puang umpasakke ki solanasang. Mai komita bendan tapi penani nanen kombongan nomor 420 na apa yang kamisa talu na apa. Mangga
Tumatuangku silu sulanasang malemo komi pemeloi tu kedomi sia penggaurami sia tontong lapon no penamu ranuan puang sia da amu sande lako pakita matamu kasiri itu puang dia lumintu lalanmu na ya laum pamarante itu lalanmu Puang mana la tontong urrondong na. palula komi puang tu penami mitarima pasakena na puang mora pasake komi sia katirin nahi komi na puang mora parangi komi lindona sia katurut-turui komi na puang mora patiruang komi lindo masokanna sia pasiria komi kamerampasan amin. Ta paupu mi te kapenom banta temo ta pepenani tunanian kure sumanga lamai nonian kombongan nomor taluratu karumpulona karua ayat misa selaku ayat talu ilan limanna Yesu. Mana Yesus marang pakmu yang ia kaborona nama patongana sengona malaika masero kurangi yang baik tondok Pupu marampa untuk kapenom banta salama alo minggu puang umpas sakeki solanasang.
Hanya